युवापंथी with Sachin in association with Maxons. नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल. रेडिओकार तुमकां सगळ्यांक युअर फेवरेट प्रोग्राम युवापंथी विथ सचिन सीझन 3. आता सध्या भायर तुम्ही पळयलां आसतलें की पावस पडटा, मदींच वत येता आनी ह्या अशा वातावरणात थंडी रोखडी जावपाची शक्यता आसता न्ही. तशीच थंडी म्हाका जाल्या, भरपूर थंडी भरली आनी त्याच कंडिशनात तुमच्या मुखार हो एपिसोड घेवन आयला. ह्या विकाक आमी गेल्ले दामोदर कॉलेज मडगांव हांगासर. जायती मजा मस्ती आयली. क्वेश्चन भरपूर सिंपल आशिल्ले, पूण ह्या क्वेश्चनांचे वांकडे तिकडे वांकडे अशे क्वेश्चन्साचे आन्सर्स आशिल्ले आमच्या खातीर आनी ते तुमकां सगळ्यांक पळोवंक मेळटले. खूब इजी अशे क्वेश्चन्स आशिल्ले एंड खूब मजा आयली म्हाका ह्या कॉलेजीन, कारण भुरगे अशेच सगळे जाण भुरगे मोगाळ हेल्पफूल अशे आशिल्ले. एंड प्रँक, सो टॉकिंग अबाउट प्रँक, ह्या विकाक नवीन प्रँक तुमच्या खातीर ना, बट सीझन 1चे कांय स्पेशल प्रँक, बेस्ट ऑफ सीझन 1तले म्हाजे फेवरेट प्रँक तुमच्या खातीर ह्या एपिसोडान तुमकां दाखयतलो. कारण म्हाजी तब्येत बरी नासल्या कारणान आयज नवीन प्रँक हांव तुमच्या मुखार घेवन येवंक पावूंक ना. बट नेक्स्ट विकाक येस प्रॉमीस हांव बऱ्यापैकी एक नवीन प्रँक तुमच्या खातीर घेवन येतलो. बट कितें आशिल्लो आयचो प्रँक म्हळ्यार सीझन 1तलो बेस्ट खंयचो प्रँक तुमच्या खातीर आयज आसतलो ते सगळें तुमकां ह्या एपिसोडान पळोवपाक मेळटलें. सो दामोदर कॉलेज मडगांव हांगासरलो हो युवापंथी, ही युवापंथी तुमच्या खातीर. जस्ट चॅक इट आउट. दामोदर कॉलेजीन सध्या आमी आसा मडगांव हांगासर एंड खूब मजा मस्ती येवपाची आसा. कांय भुरगे म्हाज्या वांगडा आसा आनी तांकां क्वेश्चन विचारता. विल स्टार्ट फ्रॉम युअर नेम. आय एम सायराज. Jovila Fernandez. Teresa Baptista. Rashmi. Caron. Okay. Simple question, simple answers. Do not help your friend. Do not prompt the answer. Okay. I'll come with mic. You can guess it. Anyways. Okay. हालींच एका प्रायम मिनिस्टर गेले आमचे इंडियेचे. प्रायम मिनिस्टरचें नांव खबर आसा तें? Passed away recently. हय. Next fact. वाजपेयी. अटल. Atal Bhai. Atal only I know. Atal Bihari Vajpayee. I was going to say that. Atal Vajpayee. Tell me. Atal. What is that? Atal Bihari Vajpayee. अटल बिहारी वाजपेयी. बिहारी. अटल बिहारी वाजपेयी. अटल बिहारी वाजपेयी. Atal Bihari. Atal Bihari Vajpayee. अटल बिहारी वाजपेयी. अतुल वाजपेयी बिहारी. बिहारी. Atul. अटल बिहारी वाजपेयी. Atal Bihari Vajpayee. Pass. अटल बिहारी वाजपेयी. अटल बिहारी वाजपेयी. No clue. Forgot his name. अटल बिहारी वाजपेयी. Abdul Bihari. अटल बिहारी वाजपेयी. अटल बिहारी वाजपेयी. Atal Bihari Vajpayee. Tell me any two achievements of Atal Bihari Vajpayee when he was a prime minister. I have no idea. What he did, what decision he did, like any two decisions. Wait. I have no idea. Oh wait. He is more into technology, I think. I can't recall it right now. Nuclear power plant he has. So where you saw this? News. Oh. No. I never seen his film. Okay, other one. Nuclear power plant. It's a nuclear bomb, nuclear test. I really Okay. and the other one I don't know. Launching of that rocket, I don't know which one, but it had come on the news something. I mean, it's in some movie also, but I don't know which rocket. But I know it was some launching of some rocket. He's given permission for that. I don't have any idea. I don't have any idea. Something related to Pakistan. Yeah. India has won a war against Pakistan. न्यूक्लियर टेस्ट. एकू खबर आहे. न्यूक्लियर आताणे केल्लें लायक खबर ना. You have to tell me any two achievement of Atal Bihari Vajpayee when he was a prime minister. आमच्या इंडिये खातीर दोन achievement कशे आसले? nuclear relationship between Pakistan and India. खबर ना. Any two achievement? I don't know. Ask them. खबर ना.
No, I don't know. I don't remember. खबर ना बरं Golden Quadrilateral Highway. आणि किती ते ग्राम सडक योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना. He's a great poet writer. No discrimination among religions. I have no clue. खंयची तरी एक स्कीम केलेली तेणी याद ना काय कसली तरी भुरग्यां खातीरूच खंयची तरी स्कीम केलेली तेणी फ्री वायफाय Kargil war victory and Parmanu bomb. Making India nuclearized country, and Kargil was the best. I don't He led BJP to the victory. He was prime minister 3 times also. he wanted India to flourish with their economy. He was in the mission Prahar. He was involved in that for the explosion underground. He wanted to do something to the defense, like He launched a bus service to Lahore. Yeah, the bus service. Kargil war, Pakistan and India. So he defeated Pakistan. Okay, and any two questions. There is a tussle between Goa state and Karnataka. Oh God. Because of one river. Which river is that? Wait. Mandal? No, wait. No, wait. I don't know. I don't want to do that. I don't know. There's a tussle between Goa and Karnataka for one river. Wait. Which river it is? Wait. I'm coming. Wait. no idea. No. That no, it's river Mahanadi. That's what my mother told me. कावेरी सोरला तळ्याटी ते सोरला मध्ये पडटा ते चोरला तळ्याटी हां Which river is it? Mahadev river. Mandavi? अरे what was the question? मांडवी. माधवी खंय? Mandavi, Kaveri. Kaveri, I think. Kali Nadi. दूधसागर. Mahadev river. Madai. Something in him. Oh damn, I read it yesterday. I forgot. I fail in geography. Devasal. Mahadev. Madai river. Madai water dispute. Madai river. Madai. Kaveri river. Kaveri river. Kaveri Goyan Asad river. Madai. Okay, I'll ask you 3 questions, okay? तुझ्या खातीर ताज्या खातीर एक 3 क्वेश्चन विचारता हांव तातूंतले 3 जर आन्सर करीत हांव तुका प्रायज दिता सिंपल एक्शन सुरू करता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया Kovind. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाऊ मेनी मेंबर्स डू गोवा रिप्रेजेंट फॉर लोकसभा 2 करेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अरुण जेटली Okay, you are Banti with Sachin season 3 and you can watch the celebrations here. आमच्या वांगडा सद्याक पहिलो विनर आसा ऑफ दामोदर कॉलेज तांकां कसो करून जिखयला बट this prize is for you from Max and Stone. Congratulations. This gift hamper is sponsored by Maxons. And one more. We have a discount voucher from Maxon for you. Thank you very much. Thank you. Identify this person. I don't know. I don't know him. I don't know Any him. guesses? Who's he? MLA of Sakri constituency. Pramod Sawan. Okay. I'm extremely sorry. I don't know. He looks like some doctor. I don't know. Doctor in Goa. कोण स्पीकर था खबर ना I don't know him. No, I don't know. Jogan Da Silva. खबर ना. Goa speaker Vinay something. I don't know him. No, I don't know. Okay, who is he? I said I'm picking.
जीके खबर ना. राजीव गांधी. I don't know. Speaker of Goa Legislative Assembly Pramod Sawant. No clue. No clue. No idea. प्रमोद सावंत. डॉक्टर प्रमोद सावंत. प्रमोद सावंत. प्रमोद चव्हाण. अरे बापरे. I have the second winner with me of Damodar College. आणि तुझे नाव? दिगंबर बोंद्रे. दिगंबर, म्हाका तू एक्स स्टुडंट पूण कांय ना, खूब बरी आन्सर्स तुवें दिली अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स हे प्रायज तुज्या खातीर मॅक्सन्सा कडल्यान होपिंग ऑफ शॉपिंग ऑन अँड आय हॅव सम डिस्काउंट वाउचर फ्रॉम मॅक्सन. Congratulations and thank you for answering all the questions. Thank you. This gift hamper is sponsored by Maxon. When we celebrate Goa Statehood Day? What? Goa Statehood Day. गोय घटक राज्य दीस. 19 December. When we celebrate Goa Statehood Day? I don't know. I don't understand what you want to say. गोवा स्टेटहूड केन्ना जालो? Which year? स्टेटूट म्हणल्यार 24 कितें रे म्हाका खबर ना. तेजे आस्किम 19 December ना रे. 5th August. गोवा स्टेटहूड केन्ना जालें? When did Goa become a statehood? 61. 19 December. गोवा स्टेटहूड केन्ना जालो? Which day and which year? Statehood. 19 December. 9 year. I don't know. I'm not a Goan. Wow. I'm not a Goan. I think 1960, 1947. Was it somewhere in 1980 something? 1963. 1968. I'm just giving a. 1968. I don't know. Somewhere around 1968. The date is 30th May. Maybe 1980. I think it's 1973. 19 December. गोवा स्टेटहूड डे. गोवा स्टेटहूड केन्ना जालो? Okay, Damodar College, Madgaon हांगासर आमी सध्या आसा and युवापंथी with Sachin season 4 right now. We have the third winner with us and congratulations. Your name? Christine D'Souza. Christine, congratulations. And this gift hamper is sponsored by Maxon Stores. And yes, we have the discount voucher for you from the Maxon. Congratulations and thank you very much for playing with us. Thank you. This gift hamper is sponsored by Maxon. Who is the governor of Goa? I don't know her name. Mathura Singh. BJP. Governor of Goa. I knew, but I forgot. Just now. Vijay Sardesai. I don't like politics, so I don't know anything. It's not a politics, it's a general knowledge. I don't know. I don't know. I don't know. No idea. Governor of Goa? तांडले. Don't know. Who is the governor of Goa? Can't recollect. I know, but I can't recollect. Yeah, Manohar Parrikar. No, I think it's Vijay Sardesai. C.K. Naidu. He was the governor also, Manohar Parrikar. Yeah, I know he was. It is Manohar Parrikar. Modi, no? Modi? Modi? I don't know. Governor of Goa? Manohar Parrikar. Lakshmikant Parsekar. मृदुला सिन्हा. Srimati Mridula Sinha. Same. Devendra Prasad. Mridula Sinha. Mridula Sinha. Sinha. Mindula Sinha. National tree of India? Ashoka tree. Ashoka tree. I think it's Ashoka tree. Banyan tree. Banyan. Ashoka tree. National Tree is hard. Coconut tree. coconut. वडाचे. Banyan tree. वडाझाड. National tree. National tree of India? Banyan tree. Mango tree. Mango tree winner. Mango tree. Banyan. Banyan tree.
Apple. Tree you are saying, no? Beta. Let me think. Banyan tree. Mango. Banyan. Coconut. Banyan tree. Cashew. Banyan. Banyan tree. Banyan tree. Banyan tree. Banyan tree. Banyan tree. Word. नॅशनल ट्री ऑफ इंडिया. Mango tree. Banyan tree. Tulsi. Ashoka tree. वडाचे झाड. 3 क्वेश्चन विचारता तातूंतले 3 जर आन्सर करीत तुका प्रायज दिता. हू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रामनाथ कोविंद. वेर डज राज्यसभा सिच्युएटेड? सभा दिल्ली. लोकसभा? Okay, right now we have the 4th winner with me of Damodar College, Shruti. And Shruti, congratulations. This gift hamper is sponsored by Maxon, hoping off, shopping on. And I have also the discount vouchers from Maxon. This gift hamper is sponsored by Maxon. आफ्टर दिस क्वेश्चन आन्सर राउंड तुम्ही नक्की विचार करपाक लागले आसतले की म्हादय जर हांकां खबर ना जाल्यार कितें खबर आसतलें काय. म्हळ्यार मोबायल आमचे कडेन सगळे कडेन मोबायल आसता ताजो कसो वापर करप हे आमचेर आसा. म्हणजे आमचे कडेन फेसबूक किंवा वॉट्सॅप हे सगळे आमी इन्स्टॉल करता पूण तातूंत जर खंयची एक बरी सायट म्हळ्यार खंयची न्यूज पेपर सायट जर आमी एप जर डावनलोड करीत किंवा न्यूज चॅनलाचे एप जर डावनलोड करीत किंवा ट्विटर आजकाल ट्विटराचेर सुद्दां तुमी फॉलो कोणाक करता ताचेरूय आसा. सो हे सगळें जर करीत जाल्यार तुमकां खुबशी म्हायती मेळपाक शकता. ती म्हायती दवरात कारण आयच्या ह्या वर्ल्डान तुमकां जनरल नॉलेज आसप भरपूर गरजेचें आसा. बट आफ्टर दीस क्वेश्चन आन्सर राउंड आमी वळुया आमच्या नेक्स्ट सेगमेंटा कडेन तो म्हळ्यार प्रँक आणि बेस्ट ऑफ सीझन 1तले कांय प्रँक तुमच्या खातीर हांवें हाडलेले आसा. सो वॉच इट and enjoy. أخذت يخلى أخذت يا أشوف خليني حاله هو سه ميرا ما هلا ميرا ما سلا هلا أوكي تيجي هذا كار وها تيجي تها هو أخذ هاي أخذ تيجي How you want to keep this bag? وها تيجي كار وها تيجي Bus. ها تيجي هو ما إيه هنا أخذ تيجي أنا وشا مثلي 오리샤 벌레 옥샤 우슈 보자 Plane. 아까 우슈 아흐지 우 Airport. 제가 우가지 You want to go to airport? 우다 가리 그니 Vasco. 우다 그라 Bus stand you wanted to go? 우가 아지 가가 보자 보자 아까 구워내지 아까 그지 가 아까 니 흔히 갈래 저거 미라 마르 치글가 You want to go Miramar? 아그 후 아직 후 큰나 You have to keep this bag and go to 아그 Miramar. 이거 간나 칼라클레 I don't understand you anything. 아직 가 그거 클레 가 우가 그지 가 아그 가자 하죠 아그 Can talk in English? 옥자 가갈 하지 English? Talk in English. You know English? 정말 싫어 그거 그거 쓸래 One taxi. 아까 그자 오 근데 골 가자 Plane. Not plane, man. Bus it will be. Bus. 아그 진짜 아가 우수가 근데 그거 좋아하네 아 좋아 No one, no friend you have. 아그 자꾸 좋아할래 아까 아까 쇼콜라 그러면 하자 오 찾아 अच्छा खरखिने हां ओडिशा चुन हाला Odisha? अच्छी खड़ेंगे Odisha. अखाजे He's from Odisha. अच्छा No phone number. अको था हु No cell phone. कुछ हाला Ille. अच्छा Ah. अको चिकना खजियो खाजे I guess he can't talk. Look at him now. He's saying which language? तो अरबी गुंडा था तो अरबी गुंडा था हमको खबर ना. अखजे बोला ये वो अरबी बोलेगा था I don't know the language. You don't know English? अच्छा कुछ लिख ले You don't know English? अखजे English. अखा Hindi? Okay. Hindi? अखा चला Any खाजे language. अच्छा भाच अखन खाले वो खोजने ले तो जाएगी देखो तिथे जायचं मिरामार किती तरी सांगता. अखाजे अखले Miramar, you want to go? Miramar. अच्छा खा अच्छा Hi.
Ako chikhala. Huwag ka sini. Bus stand. Take him and come. Ako cha? Ako din lahala. Boss kuchun baldago. Gira maruso. Boss kuchun baldago. Gira maruso. Boss kuchun balda. This is a prank, friends. My camera is there in that car, and we are from Prudent Media. Don't worry. Thank you very much. Excuse me, you are from Goa. आप गोवा से है ना? यहाँ पे मैरी इमेकुलेट चर्च कहाँ पे है? चर्च यहाँ पे कहाँ पे है? अब पीपल्स करके स्कूल है उसके पीछे. कहाँ पे है वो? यहाँ से अंदर जाने को मिलता है? इधर से स्ट्रेट? इधर से राइट और बाद में लेफ्ट. ओके, थैंक यू आंटी. एक्सक्यूज मी, यू आर फ्रॉम गोवा? आप लोग गोवा से? यहाँ पे मैरी इमेकुलेट चर्च कहाँ पे है? इधर से स्ट्रेट जाने का? यहाँ पे? थैंक यू आंटी. Excuse me, you are from Goa? Okay, where is the Mary Immaculate Church, you know? Panjim Church something. चल के जाने को मिलेगा? Okay, okay. Thank you, auntie. Thank you. Excuse me, you guys from Goa? आप गोवा से? यहाँ पे मैरी इमेकुलेट चर्च कहाँ पे है? चल के जाने को मिलता है यहाँ से? मतलब यहाँ कितनी दूर है? यहाँ से सीधा जाने को मिलता है, रास्ता क्रॉस करके सीधा जाने का. ओके, थैंक यू आंटी. थैंक यू. एक्सक्यूज मी, यू गाइस आर फ्रॉम गोवा? You guys are from Goa. यहाँ पे मैरी इमेकुलेट चर्च कहाँ पे है? चल के कितने, मतलब 1 घंटा या फिर दूर है? इधर से चल के जाने को मिलता है ना? यहाँ से स्ट्रेट जाने का? स्ट्रेट जाके ब्रिज के आदि है. ओके ओके, थैंक यू आंटी. थैंक यू. Excuse me, you are from Goa? यहाँ पे मैरी इमेकुलेट चर्च कहाँ पे है? This church. How much time it will take by walking? Yeah, just 2 minutes. Cross the bridge. Okay. You get a Mary Immaculate School. Okay. Over there, then you can ask someone the Mary Immaculate Chapel. Okay. From here straight. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Thank you, auntie. Thank you. एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मीरामार बीच कहाँ पे है? यहाँ से दूर है? ज़्यादा दूर है? पास में. थैंक यू आंटी. थैंक यू. एक्सक्यूज मी, सॉरी, यहाँ पे मीरामार बीच कहाँ पे है? यहाँ से स्ट्रेट जाने का कितने दूर है? 5 मिनट. थैंक यू आंटी. थैंक यू. What happened? Sorry. मीडिया में एक प्रँक करताले आमचो कॅमेरामॅन तुमकां शूट करतालो त्या गाडयांच्या. रियली व्हेरी सॉरी फॉर दॅट. या
I doesn't look like, but my cameraman is there in that car. Excuse me. यहाँ पे मीरामार बीच यहीं पे कोई कहीं पे है ना? कितनी दूर है? 5-10 मिनट में पहुँचो. Okay, thank you आंटी, thank you. एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मीरामार करके बीच कहीं पे है, यहाँ पे नज़दीक है यहाँ पे. कितने दूर है? ओके, चल के जा सकते हैं ना? ओके, थैंक यू आंटी, थैंक यू. Doing a prank, my cameraman is here. He's watching you from this car. Thank you very much. Thank you. Okay, I am right now at around VM Sargo. Excuse me, यहाँ पे मीरामार बीच करके कहाँ पे है? ये नज़दीक है? कितनी दूर है? अभी इधर वो ये जहाँ रोड खत्म होता है वहाँ पे. Okay, thank you आंटी, thank you. यहाँ पे मीरामार करके बीच कहाँ पे है? स्ट्रेट जाने का है ऐसे. कितने दूर है? 5 किलोमीटर. बाहर देखो. थैंक यू आंटी, थैंक यू. एक मिनट, यहाँ से मैं अभी एक्सक्यूज मी, ये सालगांव कॉलेज है ना? मीरामार बीच कहाँ पे है यहाँ से? यहाँ स्ट्रेट जाने. कितनी दूर है? 2 मिनट. पहुँच जाएंगे. ओके ओके, थैंक यू आंटी, थैंक यू. Okay, listen. I'm really very sorry for that, but we were just doing a prank. My cameraman is looking you up in this camera. Oh Yeah. God. So it's just a prank by saying auntie. The expression of the girls we are just taking on camera. My cameraman is watching it. Just watch my cameraman. We are from Prudent. ओके, ही आशिल्ली आयची युवापंथी हे प्रँक म्हळ्यार पयलींचो हो प्रँक तुमकां कसो कितें लागलो परत एक फावट पळयताना. एंड जर तुका कितें सांगपाक जाय, सजेशन्स दिवपाक जाय जाल्यार म्हाजी फेसबूक पेज आसा युवापंथी विथ सचिन, आनी ही पेज जी आसा ताचेर चल लायक कर ती पेज. एंड म्हाका शुअर तूं मेसेज धाड, तुका जर कितें सांगपाक जाल्यार सांग, और तुका कितेंय जर म्हाजे कडेन उलोवपाक जाय जाल्यार थंय म्हाका मेसेज धाडून तूं उलोवपाक शकता. सो दॅट्स इट. ह्या विकाची युवापंथी तुमच्या खातीर इतलीच. परत एक फावट मेळुया फुडल्या आठवड्यात. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.